Ahmad okina ya sange Ahmad Nuru Muhammad iya na tu makada ya sange Nuru Muhammad iya na rupa mulangi pancaji jadi ya mato sampaja ya mato watakali ya mato Nuru Muhammad ya mato kutu malino iya na tiasa pahang ya salangange aja na ale mubawa tapi sinin na alange makiro tapi marajiku ya rumi tata malah saulu imatu. Kayaknya saya tidak terlalu bahas terlalu jauh. Kau miro mondro babu. Jadi siang kamanang itu. Kau itu Nuru Muhammad pamulangi pancaji. Ini tuh sampai tomato tari rumah punco bacaan aku mematana tuh salawa mi. Melo minung salawa mi na pakai dia nama lampe bacaan apa de metona mega baca apa lah. Anak mondri itu mana tuh masih kolara nih mega ni apa lah. Metama masih gi Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Melo imasu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Melo imatin ro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi tomatot apa laga? Kade apa itu? Ini Pak Guru. Nasa dua na baca. Ya kode mo bismillah salawat bawa no. Kode mo bismillah salawat na. Mematin ro bismillahirrahmanirrahim. Mo to alhamdulillah. Meta masih bismillah. Apa dia kan apa lah lihat lah. Maka to pandita daripada kamu baca. Tama bahamu. Ayeuna tuh nang kayasa doa khusus sangka doa umum. Iya tuh nalai Pak Murah salawami. Magai. Nabaca wami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Napana warung ko pala limanna. Angkat tuh Pak bicarogi. Nuru Muhammad ma'mura pong Allah Ta'ala barakaki. Maka itu cocok nih. Dia na salah. Dia na salah. Bicarogi mi. Maka dia nang kagagara nabi tak burai bi paja tuh. Ya kupung Allah Ta'ala na barakaki selesai persolat. Itu. Jadi dia na malampi bacana. Tapi itarima dona na sama dia na pabaliang. Iyo po na mondri pak baliang ina mo makalampi dona dito ni tarima. Kaya makiro. Jadi pulok kiro. Ina tu nakada guru tayo kumelo kita rima domu dua mi itu. Jagaiwi pak kitamu mu jagaiwi timumu. Tapi kita rima dom. Tongan aja muka kita. Kita si makun ray lalu sinanyili. Iro yang kedua lillamu mu jagai timumu. Aja mu andre harange si bawa aja mau bicara beleh. Ia kumule tahangnya itu terima dom. Makanya mega ti imang Mario pade biasa-biasa. Tinang ka nasi kolara tapi ya ko ang kagaga may balu. Lawa misapu ya lirin na bola na tema ko na pamade tarala ya tu. Angka. Magay magampa bacana salawa mi na pake. Nakada pulo ko Nuru Muhammad ipancaji ya ko Nuru Muhammad itu gaga tau cecek na salawaki ni na pamade. Ya miro maga punco. Ini ya mana itu na pake Pak. Jadi itu salawae istilahnya madari kaja makada senjata seluruh tempat. Nah itu tuh gaga Pak itarima langsung kecuali salawat. Namo belek-belek maka pujian mite masalawat itarima tuh. Iya, tau pandrita makada nang katau namo kepuji-pujian mi masalawat itarima tuh ya tuh. Deto juga pajaiwi. Jili mak mite jange. Ini makanya ilmu ini penting Pak. Makanya dari ya saya kemarin itu sama si Bakak Guru ke Pandrita Pule Jawa saya temani ziarah kubur di Jakarta, di Makassar, keliling mulai dari Pangeran Diponegoro ke Datuk Ribandang itu bincang-bincang. Banyak hal yang saya dapat ternyata begini. Ulama-ulama kita itu. Tuh. Jadi, ya rumah ziarah kubur jangan ditinggalkan. Yaitu makan jalan atau lo ziarah kubur na wali ku wani Jumat. Iya. Karena memang kan ada. Kan Nabi makada setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Makanya ulama kita itu ziarah di malam Jumat. Yaitu sampai papor kasih wani Jumat minalo matareka. Pak mana sang kena lulung akong. Apa kira? Jadi ini penting. Makanya iya na tu sampai pabu depan atau dulu dega palasai. Andre na dega palasai. Selain karena memang steril dan juga memang karena doa.
Jadi makanja manang sininna pokona idi to mani makokoe yang nggak biasa nih. Tapi angka bahayana. Ia koles si ice de pahan natai wai bahaya. Ia na tu ampe ya ko tau panrita pajokai madeceng, tapi ia na sandrot tamaiwi maka solak. Ia na tu namanya ka soko patan rupa na pake mak dakwa na runtu isandro na pa bantu turuai. Itu nih kare. Masalah nih tuh. Masalah nih. Dupai na pake masam pajang. Iya tu dupai pade pagaga sandro kumayin ang kami man tu dupai. Waktu namo pa nabita ang kataw mate na sure nabita mampatudupa. Supaya iya rurumpun na dupai de na metade bauna. De na pada ko parfum. Iya tu parfum etade bauna. Dan bisa ditekan. Iya ko dupa de na metade bauna. Tatta itu 5 wangi dan itu bergelombang. Magi na wangin na. Sitongan na harumannya yang dibutuhkan. Pak makade nabita. Iya tu malaikae na puji agaga mawangi. Tanya rumpun na. Apa iya kene rumpun na pak? Aja na nadupa tapat tu. Motor pixer banda tapa jalan. Ngukilo na pintu Tagas ya kata lupan no ni rumpu ilalang. Ukon itu namanya kata salah paham. Nasa rumpun na itu dupa palatui. Padahal makadami ya nak dumpu na dupa nang kabau na masur yang tu na puji malaikae na malaikae mitu cata isinin na decenge mu pigawe. Aye mitu mapalatu na alay sipono na serumpun na dupe palatui salah-salah. Itu nih kare. Cede bawal lesena. Ini ilmu yang harus dipahami Pak. Jadi iya tiya deupa tadeng iya tu. Maka na mapatudupa. Memang ulama-ulama kita komeloi matarawe mapatudupa. Magi na patudupa. Na sabasa lain de na dape na mo malaikat juga suka. Na puji malaikat anu mawangi. Itu apa yang nabita namun 2 jam purana lalu naisate kada nabita pura lalu ke pangkamu pibauna. Unro seru na nabita parpunya itu. Itu si makun raya de na wading. Iya wangin na makun raya lena mi bami mau pule lalangi. Dinawa di masui saliwa bauna. Paangka hade sa podai. Maka dayanang ka makunray na parfum na mawi na tanya muhrim na mimawi tanya lakay na maka dosa na itu makunray pada ko bersine si bawi itu to mimongi parfum na. Itu bahaya na. Deni ate makunray lojoka yate mi mawangilada ko jokai. Apa iya turone kung kamawangi tapamatan nam itu. Di nakarage rumah mo tapamatan nam ilalakin ripole. Makitu. Tapahagi di makunray ya. Apa iya tu napura na wacara matannya nanya. Ko sorry mo ri makada pura na tu podapo ngalina to me tu makado gandro sumeman ni. Jadi ini penting. Jadi saya ingatkan nih makanya nih yaitu minyak wangi nama kunraye nampak tapi tidak berbau. Makanya gincuna matandra tapi tidak bau. Yaitu syaronewe berbau tapi tidak nampak. Enang karo ani mabeda. Anu bacana yaitu komate kuhe. Jadi ini makanya saya wasiatkan ini maka dah ia tu batin atau pandrita riolo pahang ya gamay Pak suku memato napakia semanang angka de takali wingerang apa ia hadi itu ko kampung-kampungnya ipake hayero termasuk yaitu penentuan hari maka dah seangka somakanja langsung na bali maka dekong ka makanya barteng kamaja padahal dia nak koro tanya asoy maja keadaan ini tawahang ya barak na walengi contoh kahe botolo iya kuya botolo leri seri wairinung makanja
Tapi ya kuidlisari anggoro botolo ega maja atau anggoro. Ah? Iya ko demo patapahangi walengi contoh lain. Iya ko iya rotola lorong yo koero angka sumim mana lolo korma kasakang sininna tau lalu na to mana bitina. Tapi iya ko iya tola si wali de gaga aga madari pau maka aja mo korolalo majati rolalenge tanya lalange maja aswemi pato ayo kor maja. Tapahang ya? Ah, logar tani rewalo ko gamay. Angka narampi alena pangulutta Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi atau pandrita yasa Sayyid ya kumakan dita Sayyid berarti ara Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi angka kita naoki kan sunnah Jawa surur makadai angka tu aso hindari maki buah acara mapabuting aja sakang aja nokoro ma betongan na sukura aja nokoro meko lete bola baru aja nokoro meko men ma patato bola aja nokoro kega rabu terakhir maka di